Ipano wabo okuke kwaga nenu. Edote gbo wabo fi ololo uye. Akpori ono ga na rora fi oroko wabo. O wabo ovo ote ku ekufie. Ko efe de dagba meri akpo. Boru mu broke. Oye o ma fi eva ho. Rekori no ono be mero weru nenena. Ote yaro wenu evoda no beta. Ukiako mojo Jesu Kristi otizieta. Ukiako mojo Jesu Kristi rateta. Jehovah vatere unelemu. Obeti fi maria fi abora ebata. Ovio gbatejo. Ovio ogbatejo. Uyo gbatejo. Uye ogbatejo. Ogalaga ogagofo. Ovio ogbatejo. Uye ogbatejo. Ogalaga ogagofo. Let's go. Revelation chapter 21 verse 3 to 4. Later you rule about John nobody was a son. Rio gana rude bianwo. Ava bacteria. Arete jamoria. We organo maria. Obete joganere. Organo betiri rupo binarwa woriano. Okenuye ogbajofa. Ugu ogbajofa. Ayoko leri, ayoko vie, ayetade kwebo. Keme wari anwa bobi. Ebrano, somebody shout hallelujah. Hallelujah. Ukioko mojo, Jesu Kristo rateta. Jehovah vatere unelemu. Obeti fi maria. Maria ebata. Ovie ogbateja. Uye ogbateja. Ogagofo. Superena. Ovie ogbateja. Azubo. Uye ogbateja. Ogagofo. Wagba la fi ebede he. Obarere okiuye obeja. Areje sora kojia. Owari upopo manu bino baroja wasaru zowa. Ovia ogbatejo. Uye ogbatejo. Ogagofo. Ovia ogbatejo. Ovia ogbatejo yo. Uye ogbatejo. Ogagofo. Ovia ogbatejo. Uye ogbatejo. Why magana why dolare why gogo. Keme dejo kale Jesu tenyaja tero maibo. Uye Boko Haram bobi vetire. Oja wale ni go borie. Wa gba fi moto la diabo. Uyo na bodo gbatejo. Reko wa na reri oga na ha. Yeru pray dey leave you. Obia ho gbatejo ayo. Uye gbatejo. Obia ho gbatejo ayo. Awoja betano. Why neri? Oru vi odiwe kadakada. Nanu vi odiwu. Ode hale. Wajene. Uru no wajobo diure. Majobe hale.
ke hele rejo fofe. Iyo, there is trouble. Water weri no vieri. Evo be hele. Woti kunuraria by force. Urefore wajene na kunuraria runo uzo. Kene return wo return nanana. Areti wo wavia bede na. Solo komole na. Ovia agbatejo. Uye agbatejo. Ovia agbatejo yo nyabo. Uye agbatejo. Wambo biru ono dieza, koma be wa de fasena.